Over East Bengal ISL 2000 additional SP to Paguchana Orient. Đi thì lỡ bị nắng on mà hổ video bỏ thì tao mày wow đi ô chỉ long hoa giả hả cái số hai lượt chân đi cái đi lượt đi tài một tung giải thẹn rồi hey hey yes Letong lên trong sang half second half. Ang sabi ng mga Pilipin, umalin na nung may lunasalin po Nehginpao di makisip-isip kakabe-kabe wate. Tulen daw ng kisip-ting ben, tulen daw ng makiniyaw so na iputin, namping ay lunasalan, nung kitko na, nung isut. KFA yung po. Jadi di Saya Mr. Lemon lang. Hello, horing Mr. Lemon lang kahin. May natuwa lang ako kapangin na. Pahay uja na hiinta, buong pahay. Kamelan sa kinahin. Mr. Sopo! Mr. Sopo, then sa both strike in it. Ay! Mr. Sego ho, kakuha. Yes, Mr. Sego dribbling. Dribbling lang takan mo ulit. Loy, katahin mo ulit. Loy, hot patay na mga kihihin. Number 15 in. Wala betul Sopo na nahin. Sopo na nahin. Hasan na nahin. Yeah! Sopo assist. Mr. Sopo, kashoy ka. Antidoni, second ball, 21. Mr. Alkulit, Aman, flying head. We will come in the ball of flying head. Nehginpao TV. Oh. Mr. Gimplate. Mr. Gimplate unpaid defender ho. Hoy tayo na kigovin.
Goal tender tender to begin. Side attacker home. Yay! Good circle to Nehginpao. Number 9. Repeat the home. Screen na ilang kibiyasing tuni ma home ground na. Tukilen na kichim ding. Tulen dongel. Namitel ang kichim dihin. Repeat the home. Sak nila. Inaaw sing diw. Ang kichong din na kichong pidiw. Kichim mo na tutuhin. Football result hit. KFA 1. Oh no! So danger. Area. Mr. Salam Ranjan put in the same lane. ISF player Mr. Salam Ranjan should yellow card in the way. Which is super strike. Ball picked up. Pulen dong cái lúc thấy đi dễ đi dâu xe này. Cô Nehginpao ngay đi dâu xe cả béo đi. Còn sao bé béo rồi tiêu. Thank you Pulen dong ngay. Dong xe lên. Yun so khang tha ho le nu le pa ho vet ti ti vet dong um ta no ki chep ding ke mun he ang yung ta si ke na no pan je aso ti pa thu se ki lu he back number 23 Mr. Lendo le nu le pa te ho akam na se te ho no ai ta sa nam vet thi le ai pa sa 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 no na vet thi ju ja je ne KFA getting a second goal humi mai thi Nehginpao na nagiging same long le goal na natin KFA na tujuh pa ay goal na pe lukot tete angay na chu fans ho ang ale lohin Nehginpao goalkeeper pala defense ang defense ko tete din chu din sa ta bin eh yes count down to Jinkulen East Bengal Kolkata ISL na kitchen a kikyong Vietnam a dribbling skill running fighting power nation betuni ahe aman rong ipian na sana babe tao tinipi those said yes 1 2 3 4 oh good defense defense of height asset kini Nehginpao fans of the kapang tahan Nehginin KFA dengan luhan han Nehginpao Mr. Jinkulen Mr. Senya oleh saya defender ko fight tak boleh Nehginpao number 4 result. Nehginpao 2, KFA 1. Lendo na Cruz. KFA
Say now. Tên cái đoàn nó lâm kia. Ama kayak kemudian orang pakai sendiri. Họ chia sẻ cái gì này. Mỗi tháng chụp một trăm lần. Đây là nào ngồi ra. Không ngồi vào. Cái gì sẽ tạo tạo hầm là thôi. Đã có cơ hội cho những người
Nehginpao kan pamit ko na. Kita tahu dah. Nehginpao ada Jom dah. Shit. Organizing committee hoy kipa chilpi leke lamen mi pi bon sa bin khotha ben na bang te Thadou from KFA Cookie Football Academy khotna bang so within jersey number 14 goal scored 14 Kusongku from Cookie Football Academy in the Winden, among top scorer here. Abana, best goalkeeper here, Zam Tapu Thangkachun Hokip, MPS officer, also additional superintendent of police, and Apati Aman Indin Dopi Winden. Best goalkeeper, Team Dr. Nehginpao Memorial Team Langapuna Jadidi. Abana, prize here best player of the tournament. GAP Dopi Divindu Michael Lamzakhang Haukim, Secretary Students Association General Headquarters, Aman AP Dopi Winden, Ahin Muahir, Cookie Football Academy Langapuna, Lin Lal Haukim, Aman Winden, Emergent Player of the Tournament, Lin Lal Haukim, Cookie Football Academy.
At sa inadingin, man of the final match hintin si AP do PDwa Kulamin say sitaw Secretary Organizing Committee Thadou Trophy 2020 here Dr. Nehginpao Memorial Team Langagona Salam Ranjan. Nangapa. Champions Trophy ibido di wakiwanin. Ama sa runner-up trophy himpedo hitin runner-up wahin trophy certificate select cash prize of Innova Cookie Football Academy player who was also is on the Indian topi team in Zamkhumang Haukip, Secretary General Thadou MP General Headquarters, Amampin Govin. Champions Trophy here. Trophy to certificate select cash prize of rupees 1 lakh. Insang PDW Dr. Nehginpao Memorial Team. Ang sabing kang Govin eh. Bibi bon sabing kuthabing beauty. Dr. Nehginpao Memorial Team. Champions of the 4th Thadou Trophy 2021. Layun! Ali Chandrina Thadou Trophy Open Football Tournament. Somni dekat champion kelas 2 Dr. Nehginpao Memorial Team. The mic will give you one sound. And Hey!